Chesterfield mora kami rabu mo sa ultunin. Agi tribul ayaman ko ram tribul meu de ngaria le. Problem tel studio ko am din na mo wilmang. Akti mo terte alen mo tamamrenga sulit tiga teruruba kan mo sabihin. Memta all valentil all taw de swil girela igen isura brur bela ul kita. Agi der gaus sa akringin ngel club gula brur bela da ul girel. Direct lo ulang asulira ada tial blay maintainer kama magi order tial for free kama madita dal tede talchika ara temela Jackson talchika ara temela angin mara be kelsi sa dia al moar di tumrurni for free makmal bring asulir tial blay dia al charger kama agi di omral wasit tial tretal dorurni a club gul mura undas ma akawan mentir gitu tingon mo siya malmaling asulir terong yung utos yung mga Jackson kadaluto na mo na. Okay, Ma'am Sole, Yoel, marungil sol mo ka Moses. Haka soal mo sa tukura shobay, tukura entrepreneurship. Ang nga lugulat entrepreneurship. Entrepreneur sa adra shobay, tino olaba uldasu. Ara adal dukmaset capitalist olaba uldod. Ako lot kia imurubakal ko tiga nga amnora misang ito ba dirikle ada du ni mangaltara rubake yang kaltara rubak masaya tiagal arala trigale engineers sama arala man mo takay mangaltara rubak o click masaya rubak auldas especially ang iluldas adiakal moar ma tiagid entrepreneurs olaba uldas tira create a showai introduce a SL service ma product el mora magit and number 2 to create a rior mar ada maria jabertir and number 3 tira all duwer igan mi mang maral moruay akrisel igan mi rablu akrisel ar entrepreneurs ma showai remurt sila blu tira kabir rubak sila dokotel mo republic Agumdas Tigil Funding Fathers Rigida. Agumdas semle sorir abol si a private sector rigid. Letem lema dengek masih tiagida mo kris elebelara tara klubsei. Menjadi dengara grant ma aid ma metara. Sedim lakal gumdas sundim lakal gumdas masih a future bela mo basis segid. Base ratio bay. Maktimo mention some feature for entrepreneurs. Like I say, entrepreneur, other level dasu. A capitalist, sa el toka udel mang sa el risk a esa shobay. The entrepreneur au dusela di buol BS, di buol ngiya o maktub ay gagidel BS lul dasu. Mang advantage sa summa da entrepreneur mada shobay. Number 1 is self-freedom. Self-freedom merkaul innovate au dasu. Create a BS shobay. PSL service, sige del freedom ako tulungil. And number 2, flexibility. Sa ML, digaw lomdas masingra ngaral schedule om ngaringi, morer, telakloge, gukpol salma masangara relem, sa guk masaer temora erge. Kamil tero nga direct entrepreneurs. So mading self-freedom, ul sa ML mertiang masada gagi del dasura Kausischakl. Hindi ka under control atara adal tira control atemet. Saya dah waisek berubah. Waisek malgel waisek. Okay, di direct ko main advantage ringi. Sell gawa control ra paycheck ra gaw. How much money you make, I depend sell do arngum. Mateme merga invest the shoba lo maktub ringi mom sisil marahil. Ma service level ka mo ngil, price ra service ma product ra ngil, adra bulu mo sorir matebelo sigar gaw. Il patronize sa shobar raw. Di nga challenge lagi. Tara ako to call challenge sa number 1 au capital. Capital au those all those pay el finance ara equipment maut ma building perar adel tiro those pay tiro launch sa shobay. Believe it or not, number 2 a government regulation. Several time government man si regulation tir to a point maada di apply mo career either ang mo yakal bol entrepreneur al ubeng gug kami sa maratara bulu.
Ako na special example rak naragwa me bok kula license nga kalmo o money broker / loan loan source company. Ak source audo da malon mo ra okyak. Ako tal apply hindi ka lang nga record ra gel rakwa magtemlo create tab SL line at basi tigid luriora mo ka hindi ka adal apply tagid. Hindi sige del national bas kita government sige ko to global goal marugul government tamal giril pena madrir mo o susceptible el morar adel tira wala pa bes ludas wal mo opena shobartir atra ko to control risk a change sa market gital mi sa AI ngara mo di hara atra gikrel dil mangara arbail keep dan agir rugul transaction na shobay ilang ada Dios pa AI di enter rugul transaction ityal AI dingil sort out income statement ma balance sheet magmal klolo daw da save akong bali magid adapt mo gagid al BSL technology hindi tara ko to clone challenge sa risk ang sebel open na shobay ka hindi skumang hindi ka mungil running and sale collapse. Kami ruba ka tara ko tele partner entrepreneur kad open na shobay regid lara time kada mo real kada mo urgid mase guk ngaral shobay tiang sta tulum regid mo ko wow ni se partner abing entrepreneur girer ngari ada lemel face ay gayid ya mar ada urgad dik mundiak aktibo lumolom. Sige tara challenge. Another one recruiting ar adel skill dos ospertil mo rana shobay. Gira sige adel mudu aneste ungila skill ringi mo gisia kombali ringi. Imo nga competition. Gira del mudu deal with competition isku mendiak. Bibera kombali ngariaw dudire to ka skill tira sa LDML open a similar shobay close ako bali rakaw ang giria del modul face a competition akra rot kia imole rubakal kingara guame akora introducing mo ratara adalo shobay the first question lu gerang mi rubak mase how many times have you failed in business okay rik so tell time lam tul bakla shobay rakaw kam la fail in life Mula si, oh sir, I'm sorry, di na ka fail. Yung okli, si I'm sorry, nga kaya si kalau shoba la bangela taraat, di na ka tal fail. Girel tal 2-3 times on fail bas padakla. You bite the dust. Ika na mosal, na mudu la ada shobay. Le skuma au do semak masi at mo ada shobay di ka fail. E di face a rigel, di ka sa survive. Girel ngaringi si room masi. No matter what, di nga rin ang elek, makti continue di or tau tertial ngaw, di akstobal o siga ati al. Sige di ka eventually kumulmul mamasay ko. Elang ako po the character skills required mo other shobay entrepreneur. Number 1, discipline. Sino ko lukunik masi, ngire malmudu manage sa ududem, askuma income am aungil, o kaya ka na maungil steady maralmay. Hindi ako tim nga igal karngayaman gukmal mo reclaim mal blora o malimar rom kamal mora out ngarange o girem el modul discipline gidel ngaria self control raw so lang direct ngaria leadership skill ren ka eventually ganun mo negotiate shobay modura other government ma foreigners you have to have a leadership skill continue runner tel shobay direct el girem el modul adapt. You have to be adaptable, flexible, and every day ngari change sa shoba. You challenge reality every day. Mangtara mal important skill, direct interpersonal skill. Ngari modur araal. At the end of the day, kami rubakan. Aro okay ka kao trigaya uli ka survive. Masukam titul dil tiri the psol makita ri tu darao mo dia ka adalmay. Awlak mal ko igang Silva mesa history belau itrigel other belau mle ko tel risk au do dire open a shobartir trigel mle create a job mle generate taudo el altame butokor tira dirga in business malungil besrir
to ko yaktir mang tara krisi elablu tiga gidil mle leader gidil mle stata shobartir. Like I say, three things the benefit from entrepreneur. Number one, tir a create our. Number two, the pet taxir. And number three, tir a create our esel product, the service merablu. And last but not least, sel bolda igang. Itrigaya oldubar igana mirigi the mang maral moru. Again, economy belau 70% tra krisi el igana mirigi. A consumer spending. Tigal adel tira spend audodra hotel, restaurant, aramlay, renta air, yerogui, tigayidel ludo del spender consumers a generate a tax mo support the government tigid. Ulak malgoy gang ang gidam lara tele meeting Irene last week ra penthouse ang gadam lo meet tigele other belao entrepreneurs tokol tira Miguel ad, idir go mula shobartir, mang mal important ta government tirgid bol open a Madrid lo mes tirgid el ad el tira struggle, el trial launch a shobartir. Di sel open a shobartir na miroba mal di waskogi, sel take off ngirel lo toba da TCL ma full throttle, di sel tal seb namon mora cruising altitude kana mo da job. Digo spare seguir el initial stage el help para entrepreneurs belau matira open a veces showbai a veces service eventually tamo parte community petaxilo lo seu government tergida man seguida di point nga que hopefully and something will happen in the future mo ngira entrepreneurs belau Toman masawli jakatila mal kadrira muspal el tokora bulwadra el alsilsilen كده قرا من التلقيب البوستا التقرا شوبار بلا ومسير الميجوبيت ان بتقرا من الكلوش دي قال ما توريست من دي من ايسك سيك تاع قلت قويما تيجي لو مؤلا بيسنس اقول كلاب القول تقول كامي قلت شيء يقول لك قرا غير ما نقدر نقول يا قرا شير تاع الدسويل كانت التلقيب قرينا سوا هذا الباي اكتيك مولواسين وايسي غير وايسي Hindi ngalaw ko mesrengira akabel mentegi da mal misisi ela sel lo mesrengi sa wal mereka magmadal me emble navy administration ambrigel lo tergidel wal ruta soldado ya 1952 ya interior a take over rur tergidel lo ruta indians ma wa redwood forest mung government lo ruta tablo mdimla ka Iti di ulah bauto dan bigel mel di omski del di moral waral maika barbulis et mlaga galo se kaludo dargel mi se el mol mong elagi tiam la mol ma adukurit mo na mo mtengel wasi ala ka dong urget ala ka ngari sobay el haratak sen dia kasep deliga nga ul mong edir close el mentality gidra metara dom dasul wasi nisbe ela di mamaudo mo gutmok like al dos pe mergo di giredel ako mesringin combination ra kote giredes misi ermut aptelud el momdengel wasay kagida requirement ta sugum swada uni attack sen men shora kan men trigid mong ila skule mong ila la police Michael lagi mo understand the segid relationship le lagi kad malamon ba se katwadi wa segid ya brigel ko sugid ma bibira bulu seguir mentality maiga nga giredel el godi magumesa kabelmente la kamam lang sila kabelment ra mo state ma municipality mo national melang asel no mesra kabelmenta while el lomtok rasyo bay misel pod apply permit pod apply ngarang license Waya da mura point ra mengelu urtir. Yalo ko ay may experience nga kara. Ak ngara ko roste tak mon mom tigel wase. Ak mle ay oray bidul. Sel melo apply a license or ma permit. Itirgal nga amal me ay el mom la weeks makmoy ka kara mo me. Magidul ya la ak mo bidul gerba tabdi order gal wase. Sel me application and di sel sin sek momrek
diesel sil se mo so bang magaram leng dia ka type project ko so manual type project ba dia ka drulli lo se sugum ko dibu so ka giram sai ya next nga ka sai ya lagi mo director ra community sa sai magirili mo mutra ngel secretary kes all ngasi se we ko kara trip mai kam mang se di segi gimba ki tibilo sin girel di segi sin se clear tabli matara malungil tata aurora se sel sil se agil ngara agil tudur file mai ga mumrek ala ka li segi de elang agimon esar malusisiu elang ngari imuru bangram ai rail me apply license mo burai ifekla tang esar al mem rewardable mo igal mo dia kamera mal alutak mo agar ira ulak rom dengler ira udele ngara isit lekak me melara license re tidilunga kalau license pedang mo license dia awore mo mag type pro ba license mo msanga se el almon matat sel sukuma ala adamel mela license kompimsa dilosin di segi delsis masukuma adra blu amel wase tiagida lungi tringim namla mala ba beringi baru muspel la nga utmun mura atiral mura sel maklel di segi de kom se yes or no so yes mo ingra di segi da kom mesringin giredel tial mind rigid ngari tigelen millionaire ma billionaire adra Abu Dhabi black interview tira 2019 itu mal masabut wase sel sukum apply foreign business permit kedi apply segi del sisa extend to abada so in the online rule ali at that time emergoma sel sukum el sukum ngani problem ri kedi ngasegi de inquiry kita dia maula kulu ay sel experience ngara development bank gimha i-apply harawa 6,000 etoval 2 years ya makita kayo lega minister ba finance nga may president makmal mo ko rin ma ulega din sa ulo tiyan mo ay si mo dia kaldu ulele mas spenda 6,000 mal may udang magim abal ko ra development bank ra ko flying gel mo me magirmula pa pira weekend e mande mra e mo nga approve rin girel boisi aku mesring dia ka ngodel government takirel el ngaringa aurel rulil mre ngakadira kisa sele tel es el budget lo sadring il tamra olbil lamorngi tel adra brul next Wednesday mo mesring girel ngaria udo del mora sel small business incubation office oi lerak mo se kemiul ngaria au swiu moral may maging moso kumiw. So el help partir accounting, marketing, mga erulia business plan tir, bap loan package tir so el morabang. Pas kuma au de sura trigib lo korap itu tetek mo se kahal edungut tigida ba improve on it. Mang so el morabang ken namo ready el ma capital tir es open a shop tir. Mang isipel asana obisa kalmentol ngo se orgil make sure ta business niya succeed. Exactly. Yang imora tokoy kura wala kau dia kaltarung la kablement ma private sector na development terbelo moise angles yang ngaria tur ma kablement se angles kam nara helicopter me gisal moise ngundung seri lia kel me kabnora lilo lamada me wala mara temis mu ara dilia 20,000 small loan mara da bilio tumomru mara ugodir maru maria maru la business tragik el aku mesra awai kal do da state for example awa do da euro ngara 800,000 budget ng euro kira next fiscal year ingi kita kapano na proposing mo 1.2 million ngam dak set aside at libra o si muso trira kan well bisa kalau masih ya obis nung sortir mo la tax system license ulung ya kumasun malkloy gal ludo de mora state adi last comment trage tegid la gidan la mo huriping mang kita lo makaler tel highway speedom lai arbui gang asel ol trawa maglogol tel ralma
Tumla todo mira me dele. Nge entrepreneur. Nge entrepreneur. Akmal karing tir kami. Nge di seba udu del omlut temora. A 5 years from now, masih angel buik melamor masih melawan mo restaurant. Namonya kayo skrin na Oi. Nge kami sanggel guk owner at tagi dele Cebu Pacific. Tigel Gongkoway family. Nge lugok masih damaga mlag magiman mo obul mga kamera kulara or trabinats. Du trabinats mol tratayal mol mara trading mol maasego ang una katras ko. They own about maybe 50 airplanes. Bak mo say gigit example ra un gidel malmestier ang gida adar belaw mo say adel melo labaw do swel lag mo ur gi. Atara club say yung yabay mo ur kaw. Masuwir abul magang Taraklam sing magi sa show. Mari example lagi do asura la. Why say? Get classic case. Classic example la wa inat kel et pisong mal. Why say? Interesting. A problem el gumester ngira tiagi to kon morgoni. Mlestobra bitar wa IA. Why say? Será al megni kita mamadaktal lo mo ko tatial lagat el mora. Arbek penir arbui kemang tinatra montar si seguiment ya gimna seguimor. Arbui el beram to kon el mut pakak lokli na. Why say? Dia manuil subject kau to mora subject ro. Dia ngaga akmal maasar mo kurai kal ikodal el dim anu kong kora slow down al over el alsin sengaria kemeldi la klugo ngaria tabrol kemeldi la sabado ngaria ka kemeldi Masande. Masande ka mal sangal mudrap to ludo nga kami kang gestra imora kemeldi rata 2 weeks ago de 100 some thousand ma kemeldi ko plak ma imora kemeldi na malgo kemeldi over 100,000 ra adam lamar makumdas wingilo sing tiang kata makrar elang kemul mataklel belau lo mereda syugang am obli ngara kabelmentas mot mage ut maklitiam ngoisel lama ama mention ringil el burial insurance endi nga kuk mesringil ose kame bitklitial tialomrul el bay morar ngal kal mel mal forest status selam ela ngal ka ngidi ngal kam ela 1000 amor adabli o kadurulil government town street imro ko nga family un sortin mo klible ruril de urren ngaring ya ngui club say imro ko len katar le kamlamran mo makasay le tikang kita batu mong sel nga magaruba kamlara erul el labi lama o mangatra last weekend akmal dang oklak na ka angaram lungoy mandi wilayangan akmal sis bo legal say ma angir turong ma angir aklang ako ko ulumedrap tu ko klom tera dile akmal o mes selo milil masel de ureng ay kang mal e ko bo kampera sel kumdesung ko komisel sel atmosfera kamdil serious mai ka para alangan ringi klingi tereng bade urre pakko setial sugum de urre tia gita la bai rulil mo protocolen akmalo mes nga ma imaruba nga ngwase kamo mes alin tiga musi kita sa adam gegre ikata milli na night club imigal mili marro me ngitak mai ka el ai ke dikaya dikaya omili bai tia gir el anga omili komestri kal luaya ngara tunisam modorisam rat tungilaran dir ngara emloy kal mo seng email akuk na chostir tamlim ai ka magi dong oklo mesil wasi tiya kita de ureng ngara imnaringi regim nesta ngara aswel bel mol mutra 5 o'clock makwa omdas wasi kelel abodo mesengilin namo ya gutengel wasi tiya kada gede di atleta era le kurang sa siabar tama siabar algot mesto ada bela brulakan bagian buklon brulakan was madire kel tialo melak to senda namoda omlakra amrung madam omlakra o song kom di melakra ay ganga olugul ngarwap baulay kan kadam no melakra maglay mo ato ko lo mesingilin maldiga ko del was lenga ka mal balbab to ko blil wan karoba ka kurang saklel ara ay gadikal mo toir elah mama di ngariya a fiber at mam
القماش الالدين الملموتة ديسمبر التلامر o episode te kalku ada nada beto invite ke mama kire mak aku mo ngora meeting mama mas na mo kire mo kaso se otro ko klay galen ra te kal malgama especially ardila maraldi lo lang tigel to ngai teklel mga akum da so sen na mo kire del address tiang los na mo kire del rulia se na otro ko kla expenditure akmaldi lang affect rarat Kiritel mulu tax gima kumuharat tax gide ngaram na kasi ito tekliwas kumutul blalsa ngaria muharaw di mergo ultro kringi stop ringi kedra murtra klingit reng kita matengel wase temay temal abu le kale itu mamalat ko saya ko kulpori ako dalartir may kita lagi itu lo mese subringi rulia mungra aktum das wingi lose mano o milarungu kra tel giblaringi ya aku kurang sengkaruba aku naramal ko dire malungin aku adi mulkora imra to ko lose ngari kimde lil ina momreglo ultrago kraiga ngi mulko ya tara olla mamo musol Okay. musol se kira la peltig reng mamot ma ikan iraklang ma girtuna ukto superstar ini kalau bolong opar malu bro tuh mak algok menbalat di kos ring segi terfana kim ngoda tu ulmom tika kalau kim dilakam ngoda tu ulmom marmas tika ngoda tu ulmel ikel toko rak tiktareng ma klain na seu mamom goas tial bes abi bla murngim malungil toko ra lusuet ya udah suka tigide ang girel murngia summit Samitra culture dia kan dital mas merubah mukmagat masih berkoda pasa resolution ra syugang argid liga kita bodorul dalam kadang like you say ora itu syugang malungil syugang malungil dir ada ngara alsel amlangun mas ramet malwais oi begitu di complain masih belawa dia kasi dia katangaring exactly manggirel mornya summit masih kami rogur rubak rablu tiagi ta bodorul ngi starting al sil sa komla asay ni chur kamiu asku dia ka multirak le mobiles something like that okay and number 2 nakamalom ner lagi girel dim elangal 1000 na mil pol 2000 pagdi ngua birth certificate terangal ke moral mo MOH el baskat check moral mo ara osime mamil ka lese atara adom guru rangal ke kotel meringil tokoy nga ka umgro na telung ya direct matfil ringi ya kami wa patokar ngaligi pag grandchild mo ka matfil ringi oy e plus mo permasyuga mo kadam aringa ay gagi dele birth ceremony ngas ang matto da omsur maguktar expense mang segid agukta aditara gukka kumesek mase ngaramar maasa wala ba wandalal lomi boy el kora o miroy el mol sa adraband yang alakap alooy ma talala malube ang arasaid. May mga kinulo sa alooy. Ja saya mga ngamlungom no si. Girel wai say. Maria dil orbitan kalum el ito koratu. Girel wai sige na kumese dakal por apan da book separate. In fact ako mesingi kaysa singa na 1000 na sois per sige. Ala kaya eruklok mo. Di bralang loy ka ma omiraw do. Ya ako kurang sa ko ngaura mo ringi ang asa ngi ramu dal ko se ketengel after so many years. Sampai last telungas gudong Elia ang alagay la Melissa Joseph lunga kamle MC maklo ospera ngagi dele Elma mangagi dele deep sexual lo mas ka information yang ngara microphone lo ay sa ngara bergulak klayang telal steps tel galaw magarang email o ngaruba ka mura oriomle kula belue ngada tolo lokoy wala ba adul morianga orangi ora ba sing dingal sige ding ngomong akalaw you know malameng wala mag-away sarat manle klobo kala hindi sige dam le last mas kumaringi tiagi de malungi sen atela na mo asikilil ana mo pasa 10 years hindi mal klobo kala magiging continue like you say tra solution olgisa role lang Gotel expensive adam kala adam grora ngal ale hospital ma aralabil ka mo sime every year di man borpa. Jaka iga marangi it's all voluntary basis.
Hindi, the boss mal maral siyukang. Ya kamaldi lim mga kadal blals. Akmal ka karos. Matelo o tungol mga ramong mal ka karos. Girel. Ang aramon, di ka di po takil di bile daw maldi daw ang kadal blals ito karan mga ram. Hindi ka damla otak. I see. Ligado si area ada masam ka otak. Si number one. Siyempre amin deringin din na ka correctly. Bela ko na amin deringin mo, ruktamaw, ungon alay galblals. Tultira klasyo ka. Di ka nga mas alay galblals. Hindi ala ka damlada, kaloda, kamadalutin mo na masam. Itigal talada, di other dari tiar rogin masak. I see. Exactly. Ulgo mong question mo ko let's sit down and rule ang raalan mo. Tapos, langgyan nga niya kamaldili mo, mga blals o mga at the same time. Yung mo nga ado ururiw. I see. Leng ado abadi ado urak mong nga ado ulgire lang kalm lebi ila target. Parang lagil. Parang lagil. Kada ka daw mo kulti bilagi dadi matangel wase. Ngam ne ungil bu umne kitel bu. How much she's worth. Sige kita kada mesra albulele mari eringi ngamla nato mira biil. Baka mo atbok ringil girel. Ngirir nga kamano mara tiran ngirir mga teklela siyukang lodage odre del mol tapusul. I see. Dila abol tapusul yang our sister sa dilegal el alsil siletsi our sister sa kakodong. Tok mo si lengal bu sa gira man le ungil bu. Betul sih. Dia kamu melihat five, clear five. You know, makata maabur din tial main dergi dim lamo masih kata belum kata announce. I see. Why say mang kata may betra aklung yole lar abet kilar ngudum ma aklung yole lar ngudum mo ngal mlepila target. Sige saya kumdas wen. Ngani imol to ko liar masro oreor. Di mlok mar silbelaw di mlok liwla si hindi ka luter nga niya adam iwaya ra akmadil mo klugok but outsmart ra master uli amor ko belang iwaya uli rule Sunday kome sa you know kada ginatan mo corrector ngile laging tilgal bigla ka adre bela o meselingin mal kadira burden hindi ka lesal blessing ang mirabuluwa din ulo ko maka kadra baby regal bulu ra Pacific itel rule bela dia rule mo reke di mo itab ila adam mangara betia ungil toy hindi ngedel di watial angari ra kablement to correct hindi ya earning sila ka song sa rula ka soring ra you know klabal ko la mas klolo masaw de modong okle nga forum summit ka masaw ngin turkla imol toy lang al baby rata yung kita tiar rong siya amluod la kita keltim to anas el al sel siyang miluod la telang tal sande rulilo si ya te dobra udaw damlor you know gaya uring nga nating rira mi kakabila at mga ranwas di atam lang mahal mo to isyuksik to ginadal klabal ko lang siya kung argid is the most important part rak lang argid di na adro ngura argid agiril girin make sure mi takabol burden ruang aramo nga kanya agricultura tama karubak nga dia masang hindi moran mo emer sibro kom tomer tilak kasi nga ramo si hindi abiltan kay gid edmi amat tomer tilal guk timlak dilak mo mo kat more ka daw dudi ya next masang admi ngomu ur komiu hindi ako lang sira ala abakatelaw daw ma berede la sungud umlamos yonas yakam lutre nga lakre you know isi kita girel ngir mangal to aklebul lel girel di mol tomer ringi ramrengel di ang siring ako ka culture horiping tarak sesak aktif kira guame mera Manila leo makita gagidele traffic mangal taxi driver at pura kuktara pura country road ngal to bitang agi moral me tial rala maseket raraal morala music agi moral me medak isngekle gahol engkan ada blal engka ada ngara gahol adi ratabdi maptulu la gora wase ada ngara sai deringia o baguchi
Ya music amrael. Mak masih ngara ise dam. Se God's tumor kamam. El as seguir el bakutsi a race audo de moha orang kan lama. Oh, I see. Mak masih guk teras. Nga mak na witness tila. Nga mabla na kara frani, na adal ba. Agi ibong kal adal ang arap kulara ng yakru sa bakutsi. Tiyan di, ako mdas yung gini na, mreder belaw, na tukara siyukang. Please, mo sa other ngili laging. Hindi ka dili mada, hindi ka dili isa ng algeli belaw. Mat tiyal siyukang. I see. Mo controller niya, audaud. Mo controller niya, mudulo muur. Yung matamal na siyukang rokoy. Ako mdas. Tel siyukang adiwa malungil bilas pelu eh. Deskum kung kabite ma chief engineer ngul mas ringi metitur. E dia kira adal ngarai lopa. To melital bilas pelu. Jadi adal careful masih molil tra adal mo wala ba adui madru al raklil mo ungil ad. Tomesa klablil mi dakal tul bak. Ngil point, malungil point. Dia ka aswakal ko na touch ra to ko na demokrasi bela ora sils. Leng silto ko bakal kita pukul dulu madani rak ramla memang ko tamli alm sisi radra politics. Mabalatics amne partrak langar gid leng. Ar adru lungura politics idene adungul mon rulyak langar kal mongil man to mlyak langar ka. Ila ka mali member ra ngirmang olom dasulwase. Ngel to adalawin. Ngel to adalawin. El mol mora point el akmal umra no singel to adalawin. Namo dia ka campaign, namo dia ka debate, namo dia ka مساعدة مرات namo dia ka alto di poster ma a Facebook. Mang agum da so kita na debate ra through the definition ra democracy. Iguklutan mura o na mixer ngi ra klibe la orgi. Mang for example, abro ngarada am tiro klaat. Item la bes el file. Bakora o man mablakan mo lo mesyo. What happened? Ela kung nasa bekla de mura adrir mang you don't need to know what's nga kauran. Yang aramon sa mo kawat. debate. Ratiamo mringel bulura temela debate temela campaign. Ela amla mo de kada iseleng o sa der gaura to gora buai. Ito mo kasi bandir ko sa kamal negative kaman makara. Ay kita gel bebira to el gumdas wen kada mal na tomira. To gora demokrasi bela. Namo gora namo dia adra bela namo dia deserve o seguir al merced de kidra information lo la government. You know, kora man simbar ngiling. Elak akmaran me Irene Onita kora convince na ko mo niya closed public hearing el conductory olbira kalula. Maktang okle kora man mo excited nga ka mal frustrated. Tiyan dia ka nga electric nga all this time maka wise wasing mo niya. Oh bulu ang mo niya public hearing. Yang public hearing nga electric rather bit meeting entertain. Luang ara mo. Oo. Hindi ka lang ko na cloud to ko. Hindi ka na show by. Part ra life. Rather all biyak nula anal introduce raw das. Itungul sa committee olger tirgel. Alsugum to ra akatsyo et mer adrasyo. Alsugum to ra o mga det mer adra o mer sum to ra bisyo ba mer adrasyo bay. Gem narmid. Mo to excited ar bekla de seneta magor algong lang ngel wase. Oy, ereng mornya hearing. Oy, nang ong de luno. Nga tukmula siya ong de krasi. Tiyan di akal parte tiya igid klangar gid rabek silsa. Do I have to be reminded or say, hey, gaudong aling mornya hearing? No. Mu akapir tiya klal mem gimesang. Yan nga niya tigingin kaya maralagok mo. But it's nothing new. Kundim na tayo di biyatra a principle na demokrasya mo di akal kloklet rogoy. Umdas mo. Tiro umdas mo kita di ordenes. Servonia temet en tia ulgom kadamrigal tia doruri la lo que dergida Irene tigel entrepreneurs tia kadali la protesta. Ay kan ngari na bulat rogi na lang ma orgi lo lak this is exactly what doruri makora man or nitros. Ay gaya a system de tilura al sera mal ble bringel gagawad lo chis bergi transel. Ela ka ko ram la mo ngakado bela ornging
lukewarm el democracy. What's going on? Kamu tahu the swim. I'm so confused terus yang ada mamla mo ise. Halo kita dia apa dia bersuaka. Berarti tial democracy ulan demo arad across the government. It's the government of the people, by the people, for the people. Exactly. Ngaga kung daswe say gidel parang nga public hearing is the best way mo or titigal adat masiga kita somam ngara to be a public servant tira servant kita public dia kalau kita servant tira public no tira serve is they're there to serve us Jangan crazy demo. Exactly ako mesra agagidele news manleklo protestra Jakarta kalau dik karya protest tumalis sa bablay may gagidele Israel Tel Aviv mga talain el protest mamrigel o ledel ngarang selbol government modelo rensrar moria gigid let di mo lo mes mas alit yang tial government ta klalo blue kami ding artel alegim le electric miul mrula rol morablu ndi ako mrula gukti wer kami mergong mang selway se ndi elanga guk wasinal dia protest ringi seguk plamo extreme le sumuka protest ti dingo igalo tungarak mo kadi mo dibus Ridicule guk mo di sengeng mlor. Hindi agi mo mo dibus. Ulan dia kal democracy mang dia ko ngel to ko girel mo ringi tagil hearing ra Wednesday buk lorto ba daw de swira entrepreneurs leng gitta di kami sa ringi they need help tamalos pa kasi Kabo. Kabo beso na demokrasi. Dia imura to ko ugi merara na me mo wala nga blo march rarael exactly ti ay gidel wase to da ul su ara blo ariel til mo medalia government til matqol government redra amru to da ul su indim na kasi gidel wala brigen ma wala gi march adam brigen la redra gi ela kada bana guk na wa demokrasi wa government gid mo redra gi e bay guk na bral mo o guk ngodra sel nga ngari adam brigen le aku meset tiang en sakseng ra adlo rabaklisi sel ligat aku akmal study ni tedi ignore tedi oiti ini aku dengar sekomal mendeng li sel ligra WIA mak akne apiram dala president mak press conference mak mo ngutia ludo del mei emrusi mora pe club lil al sukum makasay ding mul 200 300 mora bek la adar belau el tru madre arkin morba etumul me mak basa rukurtin mak ulo banglela 2020 ako sa niya mo telo telo do dra impact me murusi mendi regel dia mak bumes tira tiang ara sakse ngara adro baklisi ela limon mo kedi oiti eti ako timrula ay kelom dasu mak mong imo na to ko gedro mesingil su mendia ketel bulua is hopeless matamal bulu May hindi ako gimi sige ako ra so kan duli ak miskida 12 minutes imre okay makadmi de basko lightning hours ka dia ngaka tikita udah swege kita always siga au ngiluldas ma solution ra issue kita revealed every day mal agust na ora ka gidele Romaniano lo withdraw di withdraw lo vertical candidate mo si omrulay gagid ak withdraw bulgula Roman adi swala issue ma real ball mrek he's not really there margera lo siga atangak nga he ran on issues mas kum tigal candidate sa remula issue lo rungolel lol taute so lang el withdraw merguk seba udodra koro state mang tara malungil luldas mangwil teknik makmal kasi kudos to Roman ay malungil luldas we belam dia ka gagidele primary di hopefully triagidele mormurta amorta tegel luldas leng aga masok sil tora refrow deleng alia traffic rebelawa dia kal getting better any day dia nga di mral di selam la lol traum di parking terik lena bringir gid osiga parking Gila lang area refrow that will alleviate that congestion at downtown Koror. SSL ulang malswak, sedya ka dil refrow, SSL mo park.
agagida ko rap kulas ilang area walkway ringi mo area ang stove ko rulia skakal merulia gingalam ang sunset view oy agagida le blura agagida le Key West Florida away say ngra lang area pula tabal mo stove edi kul ko rang area at mo ringi stove yang nasi o mesa sunset mang klubo kal matiang relil mo sing man mo additional mo klubo kalela blur orior direct kalungil tourist attraction ng Palau maguk mo bela lungul tong clear up mang mo world renowned destination na Palau malungil das segida lain ra ko mal masaw aktido olira tial bela tial order amle betokon kerel alba betum irang malara Oreol miirang ka basangar Oreol miiray kal causeway irulia singatoba iga men may de abela klubokol because of those kita matangil wasing boklum yolel bela mo saro on the swim kam dia nga omdas wasing lamo time al toba da omdas will gire la solution sing mo kara solve the problem ra makital ka namok dibla blur belau arangal kal mul mutar ubam tur to ba swile ru club sei imla etilo da tokul das ma aigel tokol muldunga malo brado tokoy namo enough el giret el siga solution agumes da yosang en dia gaudo de to dringil girel tia girel moto da yosang millions of dollars e molngas maruar pulis mo to ko ngas audu diro ara do ngurti el musim il moiga gut maklitiang agulo kulugera presidente wa sa kurreng sa wasen o malar adam bigil o CIA FBI ngaral mel ngaselgin en puno nga kalwasay oy nakal mlalang itatir endi idi ako ngel waseng diga kaspata kalwaset tamlami endi sugum subata endi ako kusub darkaw ako kasi ngora len mobile sugumar adam lang sa rugido lababos na mga ito mabay gidet isi ito mo mataktar ada sa sina maruting idila na ikal sa adam rigel amlamo o igel tol kumdas un gidet al kongel wasi ar adlo lo batiang el masmo klay gal el gang abiak sabir dan namong songos model ul makne sa mga selondib lakwase namo gidet el declare state of emergency el amendalla armul sum mo adak mul osmri lo de klipsei malubang nedel buil e mori acorda moria special category moiga mar arbulis mar adralla lo ventri arbulis e morkong e fin di el almo dicember brigil servi la kalbus sem reliti almo castudi gigel tugol ospe audo ospe ab esuldas inding namo dia kati the stakar ngit elang kati ako kay makmula ko na amadar ko ta sa sandelo asi ngargen sel report ra tial meeting mlegil mo da kay lo team mo sen namgat mo makumda so se gindi ko mesra presidente maldi ignore ngi dire ko masarung kulen no roy del dibution la malabul maiga elang ko klan mo tumral e moria press conference en 1 hour so e ko mal e dekal address at kagil to ra kitel ka e ko ay sag mengani aga case pending ngaya imora budul megiril amo trar elal week next week ay ka ngaringira every week namo ako daswen namo giredro sen kadamlamo ko tuldi black mo nge magdiyo ka tolomyo mo trelang something has to happen. Something has to be done. Dia ko mal sound. Nga ka kay so kan ngogidin mo ra. Tial announcement ra arangal kara Maristela. September 27. Ya arangal kara Maristela al time our parents tir Marcelirir. Ultra ticket. $2 sa imol ticket, $20 sa imol package. Yung mori oman morsra September 27. So eti klora tutaun mo ede klora ayata sales. Ya price aong edel price laptop. Okay. Aong erul price washer and dryer legal washing machine nga niya dryer bring dalingi. Ya ko tel price taltela club. Ya grand price imol sitosya. Okay.
Kamu otiti Ako mdas yung club gol. Mo siya singat yang elasel ko tal Ako mdas yung club gol da. Ay kaya kita gel mo club kada sa ako dal ma Arol el atikal kita osis gil. Let's raise some funds for them. Yung club gol school ali algor atia private school mong mol ngosong sa ngara ngi dia kau mangirmang ma aku serve klad al kuk possible el okya gargid siya mdi mara imol tu dala malubeng kadol nga sortir nga kawasya sum ka klo ade mora lu klo ticket ngari nga telela rangalgem el 10 times opportunity to win a sidosya to win a laptop to win a washing machine to win a tartela klo ya dolda sa del mong ngari silk book klo grand prize ko karba bertilang ang YC silk ngal tanga tama malu bertilang ngal ka morwan school say that's it sige daw mo wila school ir mdi algo kilsal stress al sensitive to kora school mangarang say aku kora dik comment tiang akora lot kisel advertisement tra way back in the 70s ang kila United Negro College Fund the race audo de lo todo tigale abule Negro kira ghetto digas il todo number se alabule ya advertisement makmase a mind is a terrible thing to waste tial brain de gida hotel makita the wasting tia gida ko that's the same thing me de laga da to ito dude de ira ngalget why say para nagra school burgia a mind tir education mo help tira ta yang makmal ul serve klado ko okya gargider tiragal kita Abor dengan niya tartelan lon darter mor erul telan adra abek rak abek Sunday lo mesirgid pomo ara tiket ran ngalgiu malu bendia kam ngalgas angal ke madia ngalgas kura maristela di mo ara tiketeng ere price a price ang ngalge da megara a better education at traklose koman masaule se ya Kausischakl era man next week maktiori nga will silsil mirar beklar one more time, pemuara tiket terkumi. Mereka kau sulang, merah Sunday.